بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Uriano pudi si ko Allah subhanahu wa ta'ala, nagsusalawat ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasi ko uriano kapken gatano kundi lagi da yung mga tutulan sang kaya mga tao mititawbat si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bangsami giyang kaya programa na nasakudurkan wag yang kaya mga bangsa niyo, mga wata yung mga laki niyo sang kaya Arab o di na Jam'iyatud Da'wa Al-Islahiyya bil Philippines. Gid nang taaba sa tanu akalo na adnap ko kwatano siyan daw. Giyang kaya penutun tanu dumu'ut tawabin. Ay malagna giyang kutuwa kiya pakagurao o mga tao ang mga barataubat. O di na tutulan si kung mga tao mga barataubat na pikiran tano giyang kaya mga tutulan na authenticated ay malagna pinutula yung mga ulama tano kasasarigan sa tutuliran na gugyang kutuwa kapakapupuan na upaman nakasasarigan. Aya pagampaganay mga bangsami penutun tano si na sututulan ko talut. Sututulan ko talut o kaya taubat yan. Anta agiyang kaya talut. So talut na pedskan yan sumiyagad mala adato sang kaya dunia si kubanu Israel. Ay malag na so talut na miyadato si kubani Israel si kumiyanga una amasa. Si sagyang kutuwa kababalo yung talut dato na minisugata iyan siya kiiniya Jalut. Minisugata iyan siya kiiniya Jalut. Ada tu membuat ayam alagna mangarasi. Isakapkan gatan si ko istoryaw no mga libro na giya so giyang ko to Jalut na gito so tigtan wa gulayat. So miya pa mag-eskwela sa elementary na bendetan no miya nagagyang ko to tutulan ko David at saka si Gulayat. Giyang ko to ay malagna giyang ko to Jalut, nagito ay malagna si Gulayat matatago si ko mga libro. Nagito ba? Giyang kaya so talut na sa kanya nakapapantaga na dato ko bani Israel minisugat ta iyan siya kinya Jalut. Gusto pagtaw niyan. Na si sagyang ko to kaya pakasugat ta Iran na malo kaya pasangan so talut. Ay malagna kaya pasangan so talut sa kinisugat ta niyan si kaya kinya Jalut. Na si sagyang kutuwa kaya pasangiron na piyanabangan o Nabiullah Daud alayhi salatu wassalam so Talut. Ay malagna siyo porta o Daud alayhi salatu wassalam so Talut. Sa ay malagna inugupan yan kung kaya pakitidawa yan si Jalut taman sa miya patay o Nabiullah Daud siya kinya Jalut o di na sutig mga Tagalog o di na mga historian si Gulayat. Na so kaya pataya ya kinya kaya patayo Nabiullah Daud alayhi salatu wassalam si ki Jalut si ku Jalut na tantua miya kapi aginaw Talut. Sabab sa giyang kuta malagna miya pagsiyan so pagtaw Jalut sabab sa miya patay o ay malagna Nabiullah Daud siya kinya Jalut. Na sabab sa giyang kuto ada tugon sa bubaya o Talut na tigina hey Nabiullah Daud na mbagi na kan rakasuka dato akan. Sabab ko inugupan akong ka sa kiyataban ako si ko pagtaw Jalut tama sa miya patay nga so Jalut na iman to na aya ipirmi wakan raka na mbagi na kan rakasuka dato akan. Oy. Na biyagi iyan ko Daud suka dato iyan. Dan yan ro puntaman na
tigyan na hay Daud, liu pensang ka na nakambagya kurka, sagiyang ka na nakadato akan, napaki pengaruh makurka pensu, wata akan namanya kata itain. Why? Ay malagnagi ito ini pirmiyo, yakin ya Talut, si ku Nabiullah Daud, sang kuto atiyaw gupinyanon, sa kya pakatidawera na gusto Jalut, tamang sa malagna, miya patayo Daud su Jalut, miya kasurindi su malagna, tan mga sundero o Jalut, si ku malagna Talut. Na gitu ba, pinirmiwan yan, sa malagna na, biyagi ano su kadato yan, agu piyaki pangaruman yan, no, nagyang kuto awata yan, apakatitayaan yan, miya kataytay dabay. Paaganta sututun mga bangsami, so kapkelang gayo masa na so pagtao Banu Israel na miniramiga puso Iran si Nabiullah Daud. Ay malagna ron sira nun minitaalok taman sa Peter o sa bugikiran ayak iya patutan dito untano na so Nabiullah Daud. Sabab sa kanya na nabi nagu mapasang agoy malagna milay tano so bagrian udan yang buay malagna pangatong sutalot na di pa ka ato sutalot si Jalut na gitu ba so mga tao na miniramiga puso Iran si kiyakini Nabiullah Daud alayhi salatu wassalam taman sa siyungwan Iran so talot at tira na hay talot uwak iya tigiran no pamana di nga po karataa na ayat tanubali na dato so Daud ka milay so ay malag na kapasangyan. Milay so kapasangyan sa kapakitidawa. Nagu ay malag na dumada itong so kadato. Nasukiyag de maro utalot. Aso madaklataw na miniramig siku Nabiullah Daud. Taman sa ay malag na aya kabayiran na aya madato. Na malukiyat taguan sa siib siya kini talot. Sa tigyan na sama na ibus na kagawan ako sa kadat u Daud, kakatiyag yang kaya madaklatawa, ron romya miga puso Iran. Na, so kaya pamulaaw syaitan, si iku puso u talo, tagyang kuto ay maalag na kasiig, na miya ka pamikir sa marata. Miya ka pamikir sa marata, na kuminwa sa musawir ku mga tantara yan, si ku mga sana-sanaan yan. Tinatatigyang kira, nanto na yung mapipikiriw si. Ay malagna giyang kaya madaklataw na napagawaan ako Iran kaaya kabayran na madatu na so ay malagna Daud alayhi salatu wassalam na diya ka na nagkabubayaan ay malagna naramiga ka nung biyagi so kadatu biyagi pangaruma kurun so atakan nabid na iya manalagna ay kaulawla na ndepuan ako niyan kaskani ni pendato natigo mga tantara yan ay mapiasuan ka haydato hay Talut na planuin ka ikapatayan ka si Daud. Planuin ka ikapatayan ka si Daud. Hugay da tigiran na dingkad magaga ubang ka mapatay so Daud amay ka di ka ugupan wata ka akaruman yan. Ay malag na pakipagugupa kasi wata ka kagina ni kalbuda ka kapatayan kasi ko ay malag na Daud alayhi salatu wassalam. Misaba pro na siya kini Talut na sumyong kuwata yan. Akar mau Daud alayhi salatu wassalam. Tina ikaritang ko. Adna pagangin kurka nakatawan na ka na mapunidr kay ni. Katawan na ka na upaman na masakit raka adiyang kaya pagangin na kan raka. Ugaid na kailangan kasabutan na kung kababaloy ka na loks ka. Sa ayam alag na makaptumukad anday tumuon nakarak na lokos ka adi si karumangka Daud nakyat kawan nagyang kutuwa wata yan tigin na ama anto na bisa mapipikir ka bayad no pa miyang gulaw lang na tigin na sumataan na tirungkur ka so benar na giyang kaya madaklataw na si isiran tumyanakin si Nabiullah Daud si Daud si karumangka ay malag na pagawa na ko iran ka ayang beloy na ran na dato na si karumangka na diya ka na ng kabubayaan. Sa aya bu ipo kapya ginawa ko na mapatayakan si karumangka, mapatayakan si Daud. Nasukyan gar wag yang kutawata iyan na miya kaawid akalian. Tigin na ama, anto na miya so akay ni. Upa man na si Daud, inu kada mapatayo Jalut. Inu nga miya taban si Jalut ka inugupang kanya nagiimbalas ka nagyang kaya malag na bangad marata Nasabab sa giyang kutuwa pamana
Kaya sulsulid no syaitan si iku Talut na tigina ikaritang ko. Katawan nak na margan ra kay ni ugaid. Na udia kong kaparatya kaya matumu ka na sudaw da karumang ka na petir ungkur ka din sumataan nambuno na kang sakapan. Why? Ay malag na ay abo pamilya na kaatiyan man ay napagugupan ako nga sa kapatay ako si Daud. Anta ka udia kong pagugupin na mapiyas ka nambuno na kang saka. Natanto kaya pasangan apa man namya kan demar akalagi ang kutwa bai akarumaw Daud awat au Talut. Sabab pro, nasabab saja yang kota paman na Allah subhanahu wa ta'ala na igira aso taon na malai paratea si ikwallah na pembagan yan sa mapi apa mikiran. Na tigagyan ko to abaya ama, bagi ako sa oras ka, pamimikiran na kano anto na iyo kita kalabuda kabunu ata si Daud. Ugin na bagi ako sa mamakapira dawi. Na tigo talo ta da problema. Siya ko kaya mo pasadiran, sagiang ko ta malag na kapupunaya wagiang ko to abai. Sagiang ko ta pasadiran kiya maira amayan. Namya pamikirian ang mamangembel sa ukit aya malag na ditan tumarata aginaway yamayan na di mambumanggulaw la agiang ko to kabayai amayan. Ay malag na kailangan na tigigyang ko to abay na makanggelebok ako sa gelebok apakapiyaw na ginaway yama na dia kan kepatay so ay manalag na dia mi kepatay su Daud. Katantua pa man na mala karibatan ubo amin bunuh asu Daud. Nanto na miya pikir lagi yang kutuwa ba apa man na malantas si pamikiran ay miya pikirian na giyang kutuwa pagigaan u Daud na taguan yan sa piyagtaw-taw. Tiaguan yan sa piyagtaw-taw giyang kutuwa pagigaan ni karumanian so Nabiullah Daud na giyang kutuwa tiagu iyan na lagi do sutigtan no lagi do antunay ni ba na kubal ay malag na inumbuela na lagi do sako kubal na tiaguan yan sa pakabereg kukuluran yan sa mariga tataguan yan sa pakabereg kukuluran sa mariga agu simburian ikakamutan na lagi no piyagtaw-taw pakay igaan yan sa giyang kutuwa pagigaan u Daud. Na kagiyamagan mo masupasadiran kaya maiyan na siyungwan nagyang kutuwa ba isu Daud at tigin na hey Daud karumakwat tigin manay na dia karkapagmaan na adna marata apalano yama ugi dat tigin manay na sakan ni miyang ilay saukit sa ayab upang ningkur ka na parati ang kasuptir unak raka sa ayam alag na giyang kaya pagkataling makagagawi na uba kaiga sa giyang kutuwa igaan ka uway uba ka uniga sa emalag na sala ka pagigaan ka. Napakaganta. So kiyo magiyan ko tapasadiran kiya mairan amayan na siyuman yan siya mayan. Tinaama miya pasad so miya masupasad ta akambuno ata si Daud. Na iman to at tigyan na kauto su Daud miiga sa giyang ko tuwaigaan yan na sadin sa baya-baya akaon akambuno ang kaon na kapatay ka. Uway. Kaya malag na tuturugan. Na magan sumagan na kinuha Talut so padangyan na siyong wan na nagyang kutuwa pagigaan u Daud na sukilay niya nun lagid no tawa palag na makaiiga na pila lakutian. Okay. Tamang sa mini panto sa giyang kutuwa ay malag na pakaberga lagi durugo masasembura mamut kagiya pa man na kolor yan na mariga na sukya kini panto siya nun raksa miyabaw niya nagyang kutuwa ikakamutan na misasembur sa giyang kutuwa pakaberg apa man na lagi durugo na miya kagiro sa Talut at tigyan na subhanallah saka tigyan hay Daud na titwa kiyang babaang ka apa man na ramik ke bumiyatay na surugo ka na tantod na mamut tantod na mamut na miya kaumplak sa Talut pagpakaguraw ka di makasindit sa emalag na ayad na miya pikirin na miya patay niya sa Talut. Kaagi giyang kutuwa malag na kinipunto sa giyang kutuwa lagi durugo. Na tigin na ba niya miya patay sa Talut. Paagan ta sututun na miya ka umpla ka din sa Talut. Pupakaguro ka di makasindit at tigin na paman na may ribat ako sa giyang kaiping gulaw ko. Na so kailayaw na giyang kutuwa wata yan akarumaw Daud na tigin na ama inu kanan. Paman na baya pipikir na ka na inisindit ka so pinggulaw lang ka.
tinauay mata na paman na minisindita ka na tinaupa maka ben kikasoy baya ka na di matay so ay malag na Daud tinahay ikaritang ko upama buka kikasoy di mang gulaw la abakan mapatay so Daud na ayakan kabaya sabab sa ayad na kiyapa kang gulaw la ko sa marata na sabab ko ay malag na pangunsi o syaitan nasukyan garwag yang kutawata yan natigin na ama dang ka mapatay so Daud kakatan sa kanyan sang kanan na sa bala kwarto tialawan yan so Daud tialawan nagyang kutaway so Daud at tigin na liw ka kaang kamay layama nasukya layaw no Talut sa kanab suban yan miya patay so Daud na miya kautantang gumuraw miya gaksyan so Nabiullah Daud sa tigin na panalamata ko si Allah kasabab sa giyang kai awatakan ama pe pamikiran na dakan mita na agiyang kuto marataan niya takan upama kamining gulala naknuto amya patay kan saka natantod na mala dusa ay maalag na miyang galabukakan na tigin na hay Daud na rilaya kong ka sabab ko ay malag na pangun si Usaitan na kaya keditan na kan saka sa marata ugid na iman to na mitubat ako din si Allah subhanahu wa ta'ala sa ay malag na piyaka mi apanu Daud so Talut sa tigin na hay panugaman hay Talut na pakapipi ang kaginawang ka did na amalag na rata ginawa ko ka katawanakan apa manada ka makatusi ko syaitan na nagiti amalag na kaya pakapamikir ka sa marata giti sabab agyan kaiyadato aso Talut na inipunro na mitu batadin si ko Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa gyan ko ta amalag na miyang galabakyan apa manadi ikasusuat Allah subhanahu wa ta'ala mga bangsami aya kakwatan waguna sa giyang kanan akya panutulatan usang kanan na mababatutulan si ko Talut ko kaya tubatian ko kaya pakakediatian sa marata sa kambuno niya ko Daud na paganayron na giyang ko to isad amala akap kededegutaw na igira amini taralo so babaya iyan ko kadato lagu so babaya yang ko tamok gupuon giyang kaya kadato giyang kaya tamok na si ima kadar pasagiyang kaya puso nanamiya dilikado din sa manusia kapwa karaw kad mamuno wa karaw kad na malalag na ngulaw la sa dikabaya Allah subhanahu wa ta'ala pantag po sa giyang kutua bubaya ka sa dikamada sa kadato pantag po sa bubaya ka sa dimada giyang kutua tamuka giti sabab pananggilaan tano ubas makadar pa sa giyang kaya puso tano so bubaya ko kadato naguso bubaya ko tamok ikadua kakwatan si abuna nagyang kuto ay malag na kapamangilay ka sa ukit ay malag na kaplanong ka sa dikita na umarata sa mampano pa man na lagi dumya ka pamrak ka kalagi dagyang taping gulaw lagi ang kutawata o Talut alagi dumya ka pamrak ugayid nagyang kuto taping gulaw lan yan na mampana akap kileta nuron na miya ka pamrak ugayid na sabab sa giyang kuto niya tiyan na mapya sa dimang gulaw lagi ang kuto mala akadustaan mala afitna na kana ubo to mini itong sa ayam alag na dusa kana ubo to ayam alag na mini itong sa dusa agyang kuto ayam alag na kapamrak ka udi na kapamangilay nga sa ukit sa dima adin sumala afit na ibarat yan pa ma na adna miya muno na sir kami kapagapas ko walay ka na upama kay turo ka na madakla putay kapama na prak-rak nira nagyang kutay sa kawalay na kapa kaya gumiraw ka ada simiyan tap agyang kana na miya muno pantag sa giyang kuta malag na para di madakla pa man kerambit agiyang kuta malag na ridu na nalagi dayo pa ma agiyang kaya pinggulaw lagiyang kaya wata o Talut amiyang mangumbuel sa ukit para di mitaro sa giyang kuto amarat aplano ito na iniba na ama yan pada kakuatan siya guna na mapya panlukos ka na amay kaya'y suguyar ka na makasusupak wagam Islam na kana baka kedu sa asopak na ka lagi dagi ang kutawata asabab sa giyang kuta punggulawlaan o Talut na dusaw to si Allah subhanahu wa ta'ala na danya nung pangunutan sa ayam alagnam yang ilay saukit ayam alagna dimitaro sa giyang kuto akabaya ama iyan a Talut pada penagakwatan siya guna na suwata amapi pamikiran na kapakaya kabganian sa mapi amusawir suluksyan ay ginaman otoa masusugat pa man ang mga awid akal udi na ad na mga problema adi kagaga sumul o luks ka
na igira aswata na mapepamikiran na kepakaya sa kanya nakasabapan sa kasul bagiang kuto anton ini ban awid akal o loks. Pada pernah kesabutan saya tiga mga ulama nagiang kuto ay malagna suka tubat na terimaan wallah subhanahu wa ta'ala suka pamangan ni sarila kung mga kadustaan tano mga karibatan tano na terimaan wallah subhanahu wa ta'ala asar katitu kupuso tano apeng ni tano sarila lagi du talut asudin sukya kia ilayan yang sangkuto akaribatian na miya kau tantang adeng gumuraw sa emalag na miya katubat na miya kasendit ko Allah subhanahu wa ta'ala nagu ini promisya na dinyan dinuto emalag na peparumanan wal ayam muri-puri at tigong mga ulama akakwatan waguna sa giyang kaya panutulatano sa giyang kaya tutulan si Talot o kaya paakidiyatan sa marata si Daud na giyang kuto emalag na giyang kaya kapakasiig ugyang kaya malag na kapakatipo na ayad kalilida pakisugo iyan si kumanusya nagyang kuto kabinasaan wa kaya malag na gupun kamatag ugyang kana nakapakasig kapakatipo na punggulaw lakad na ri sa ayam alag na mapiyang kay kedusa si wallah mapia keopuso dalmay nga apia madakla putay na asar buka manggulaw lang agyang kuta matatagur ka kapakasig na kapakatipo na isa na no pama di mapia ayam alag na ubat tano ririta na agyang kana nakapakasiig nakapakatipo mga bangsami panitak wallah subhanahu wa ta'ala agyang kaya panutulatan sa agyang kaya tubat o Talut isa adatu si mga Banu Israel api kediyatan yang samarata su Daud alaihi salatu wassalam na makakuwatan si sandao balasan tanu wallah sa mapia sa insyaallah na uman Khamis napsumpatan tanwag yang kaya mga tutulan sang kaya miyang una mga tao amitubat si wallah kakalo-kalo na makapananayan ng tanusiran aigira amiyaribat tanu na di tanu mo budi makatubat si wallah subhanahu wa ta'ala saya tanu butuh sa diyang ka balasan kanu wallah sa mapya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.